Speaker û her sê fraksiyonê opozisyonê ew rûniştin boykot kirin. Parlamentera Kurdistan ya ser bi fraksiyonê Goranê Nesrîn Cemal ragihand ku îro rûniştina Asayê ya Parlamenta Kurdistanê dest pê kir lê wek û nîşandana nerazîbûnê li hemberî wê yekê ku Parlament daxwazên xwenîşanderan gotûbêj nake her sê fraksiyonên opozisyonê ew rûniştin boykot kirin. Parlamentera fraksiyonê Goranê herwa tekî li ser wê yekê jî kir ku fraksiyonên opozisyonê dê berdewam bin di boykotkirina rûniştinên Asayî yên Parlemenê de heta dema ku Parleman rûniştina awarte ji bo gotûbêjkirina daxwazên xwenîşanderan li dar dixe. Her sende ev nêzî du mehen welatiyên Herêma Kurdistanê li ser cadeyanin û berdamin di xwepîşandanên nerazîbûnê de lê heta niha tu daxwazeke wan nehatiye bicîhanîn. Li bajarê Dirbêsiyê û mîne her sê bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê qamiş li Amûdê û Serêkaniyê di roja înê 8 Nîsanê de xwenîşandayên nerazîbûnê li dar li dijî zilm û stemkariyê Beesiyan birêveçûn û tê de piştevaniya xelkê der'a û bajarên din hate kirin û daxwaza azadî û demokrasiyê jî hate kirin. Roja înê 8 Nîsanê li çend bajarên Rojavayê Kurdistanê li Sûriya xwepêşandanên nerazîbûnê birêveçûn û li her çar bajarên Qamişlo, Amûdê, Dirbêsiyê û Serêkaniyê piştevaniya serhildêrên der'a û bajarên din hate kirin, her wisa xwepêşanderan daxwaza azadî û demokrasiyê kirin. Li bajarê Dirbêsiyê û li ser banga genc û ciwanên serhildanê roja înê 8 Nîsanê xwepêşandaneke nerazîbûnê beşdariya hezaran kes birêveçû, gotê de keç û xort û jin û zarok amade bûn û dengê xwe ro nîrod orta cade û kolanên Dirbêsiyê de bilind kirin û daxwaza azadî û demokrasiyê kirin. Bi her du zimanên Kurdî û Erebî dirişm û sloganên xwe gotin mîna bi cam bixwîn em bi te re ey şehîd, Xwedê Sûriya azadî û bes. Bajarê Dirbêsiyê mîna piraniya bajarên Rojavayê Kurdistanê rastî siyaseteke nejatperestiya taybet tê got dezgehên ewlekariyê û Beesî bi berdewamî kar dikin da gonavê xelkê vî bajarî kirêt û xerab bikin. Ji ber ku ev bajar digel biçûkbûna xwe de lê cihekî berçav di dîroka xebata azadîxwaziya Kurdî de girtiye û tiştê balkêş di vî bajarî de got xelkê Dirbêsiyê bi exlaq û nirxên êl û eşîretiyê civaka xweş pîlanên xerabkirina civakê parastine û di heman demê de piraniya xort û keçên vî bajarî ji xwendina xwe xut nabin û berê xwe didin zanîngeh û peymangehên li nav û li derveya Sûriya. Di xwepêşandana xelkê Dirbêsiyê de gol ser banga ciwanên serhildanê hatibû kirin û piştî derxistina mersûmê tişrîعiyê 49 yê Beşar Esed serokê Sûriya di derbarê pêdana nasnameya Sûrî ji wan Kurdên bê nasname yên ecnebî û Mektum Qeyd re di xwepêşandanê de xelkê Dirbêsiyê ev dirişim bilind kirin, em bi tenê nasnameyê naxwazin, em azadiyê dixwazin, nasname wateya azadiyê nade. Sibê li sêmîn dadgeha cezayên giraniya Wanê dê sêmîn rûniştina doza hevdê siyasetmedarên Kurd yên di çarçoveyê operasyona kecekê de hatibûn girtin birêve biçe. Sêmîn rûniştina doza siyasetmedarên Kurd yên Bakurê Kurdistanê ku di çarçoveyê operasyona kecekê de hatibûn girtin dê sibê li sêmîn dadgeha cezayên giraniya Wanê birêve biçe ku serokên rêxistinên bajaran yên Partiya Aşî û Demokrasiyê û serokê Şaxê Meya Dereyê Wanê jî di nav wan de heye. Niha jî weke piştevaniya girtiyên siyasî li Bakurê Kurdistanê serbestberdana girtiyên siyasî bûye yek ji daxwazên çalakiyên raperîna sivîl. Eniya Kedê 61 berendam ji bo hilbijartinên giştiyên 12 Hezîraniyên Tirkiyê eşkere kirin ku 13 ji wan jinin û temenê berendaman jî di navbera 35 bû 48 saliyê de ye. Navên berendamên Eniya Kedê jî bi vî awayî ye. Navê berbijêran û parêzgehên kulê hatine berbijêrkirin. Adana, Murat Bozlak, Adıyaman, Veli Büyükşahin, Aydın, Mehmet Bayraktar, Ağrı, Murat Öztürk, Halil Aksoy, Ankara, Herêma Duhem, Sadrettin Güvener, Ankara, Herêma Yekem, Cercuş Utaş, Antep, Akın Birdal, Ardahan, Yüksel Avşar, Antalya, İhsan Nergiz, Batman, Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata, Balıkesir, Turan Cengiz, Bursa, Mehmet Deniz Büyük, Bingöl, İdris Bağluken, Bitlis, Hüsamettin Zenderlioğlu, Denizli, Kemal Beler,
Diyarbakır, Leyla Zana, Mehmet Hatip Dicle, Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Altan Tan, Şerefettin Elçi. Elazığ, İsa Gürbüz, Erzurum, Sabahattin Yılmaz, Hakkari, Selahattin Demirtaş, Adil Kurt, Esat Canan. Iğdır, Pervin Buldan, İstanbul, Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Ünder, Sebahat Tuncel, Mustafa Avcı. İzmir, Herima Duhem, Erdal Avcı. İzmir, Herima Yekem, Mehmet Tanhan. Kars, Mülkiye Birtane. Kırşehir, Faik Karadaş. Kocaeli, Emrullah Bingül. Konya, Hacı Mehmet Bozdağ. Mersin, Ertuğrul Kürkçü. Malatya, Gani Şevata. Manisa, Nizamettin Öztürk. Maraş, Mustafa Mamaklı. Mardin, Ahmet Türk, Gülser Yıldırım, Erol Dora. Muğla, Şehbal Şenyurt. Muş, Sırrı Sakık, Demir Çelik. Siirt, Gültan Kışanak. Osmaniye, Kamuran Bablak. Şırnak, Hasip Kaplan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız. Dersim, Ferhat Tunç. Urfa, İbrahim Binici, İbrahim Ayhan. Van, Kemal Aktaş, Özdal Üçer, Nazmi Gür, Aysel Toğluk. Yalova, İhsan Coşkun. Parlamenter amade Gültan Kışanak tevli konferansa avakirin açtığı bu Diyarbakır ku dve xweseriya demokratik li her deri bir praktize kirin u dest nişan kir ku dve jibu ve armanca revbiriyen herimi ben xortkirin u makaqalnek demokratik bir avakirin ku mafi hemu ol zaman u bavariyan tede be parastın. Parlamenter BDP amade Gültan Kışanak de konferansa avakirine açtığı de Diyarbakır ku arişe bi navendên devletê re neyên çareserkirin û divê make qanûna navendiya mirovî bê avakirin konferansa avakirina açtiyê ku ji aliyê hevildana açtiya Tirkiye du rojan hat rêvebirin bi rûniştina çawa bigihêje açtiyê pêşniyarên make qanûnê berdewan kirin di rûniştinê de parlamentera Amedê Gültan Kışanak axaftin kir û diyar kir ku bibûneya hemû aliyên demokratîk biçin parlamentoyê biryara pejgiriya werbijarên serbixwe girtine. Kışanak diyar kir ku mijara Kurdan bûye mijara hemû Tirkiye û wiha got ji ber ku hêj jî arîşeya Kurd li Tirkiye heye gelek arîşeyên din bi xwe re aniye. Ji ber vê yekê divê bi tekîd arîşeya Kurd were çareserkirin û ji bo wê yekê jî pêdiviya Tirkiye bi makqanûneke demokratîk heye û divê navenda wê bê avakirin divê di makqanûnan de hemû ol gel bawerê û nirxê mirovatiyê bên bicihkirin divê makqanûna Tirkiye ji kok ve were guhertin. Parlamentera BDP daxuya kirin ku êdî Tirkiye bi wê makqanûnê nameşe û divê makqanûn ji kok ve were guhertin û her welatiyek bikare nêrînê xwe bê rêgirîkirin bide diyarkirin. Ji aliyekî din ve Gültan Kışanak beşdarê civînê alanek jî rexne kir û diyar kir tu hevaldaneka Kurdan ya perçekirinê tuneye di qanûnê de hêj jî gotina Kurd û gelê Kurd tawane û wiha axivî bi vê benda hilbijartinan çûna hilbijartinan pir şaşe li dijî mafê mirovan û pîvanên demokratîkin ji ber vê yekê divê Kurd jî beşdarî pêvajoya avakirina makqanûnê bibin divê makqanûnekî demokratîk bê avakirin divê di navenda makqanûnê de dewlet tune be divê di navendê de mirov hebe û hemû nirxên civaka Tirkiye tê de werin bicihkirin. Dadgeha bajarê Umê cezayê 10 sal girtîgehê li sê Kurdan birî. Li gor malpera Firatê ev sê kes bi tometa sîxuriyê ji aliyê Dadgeha Azerbaycan Rojavayê ve cezayê bi darvekirinê li wan hatibû birîn. Lê piştî nerazbûnê li hemberî wî cezayî dosyeya wan ji dîwana bilind ya dewletê re hate şandin û piş re jî ji Dadgeha Urmiyê re hate rêkirin. û Dadgeha Urmiyê jî piştî birîna 10 sal cezayê girtîgehê ev şandin girtîgeha bajarê Zahîdanê. Hêjay gotinî li gor amarên rêxistên mafên mirovan û netewên yekbûyî Îraniyekê ji wan welatên ku zêdetirîn mafên mirovan tê de tê binpêkirin û li gor amarên çend saziyên navdewletiyên mafên mirovan tenê di sala 2010 de li Îranê zêdetirî 500 kes hatine bidarvekirin. Rewşa mafê mirovan li Rojhilatê Kurdistanê her ku diçe xirabtir dibe û zext û zorên li ser Kurdan li tevaya bajarên Rojhilatê Kurdistanê nemaze li ser girtiyên di girtîgehên Urmiyê, Sine û Kirmanşahê de dijwartir dibe û her roj rastî bidarvekirin sürgûn û cezayên girantên. O xwenîşandan û reaksiyonên li hemberî vê yekê jî berdewam dikin. Hevdem de gel guhertinê rojhilata navîn û deverê metirsîn dîktatoran ji pêla guhertin û serhildanê gel li Sûriya, Tirkiye, Iraq, Tunis, Misr û Behrînê Rayedar İranê ketina tevgerê de ku dengê gelê xwe bêdeng bikin û bi taybetî li ser gelê Kurd ku tirsa tevî welatên herêmê bi taybetî Tirkiye, Sûriya, İranê ji raperîna gelê Kurd e ku li Bakurê Kurdistan û Tirkiye gel li ser piyan e. Her wisa demê dawî jî li başûr Rojavayê Kurdistanê gelê Kurd jî destpêla dîktatorya rejîma Basê Sûrî dest bi xwenîşandanê girseyî dikin û
لهرما کردستان جی گل دیجی گندرین عدالت جواکی خو نشاندان لدار دخن لجبه کو پیلا گوهرتن درباز روجات کردستان نبا راستی بدنگی کامزن وره دستاترین کمارا اسلامی ایرانی بگرتن به دار وکرن اشکنجه لیدان و گف و ترس و ولاتیان نچارده که دا کو با که گرسی خو نشاندان ساز نکن. لیل ولاتین اروپا و پارچندانی کردستان گل دیجی بریارا به دار وکرن ل ایرانی همبری بلوستان ایرانی خو نشاندان لدار دخنو دائم دویج لباجر استانبول خو نشاندان کان ناراضی دیجی بریارا به دار وکرن و کردان ایرانی هادل دار خستنو گل نراش همبری بلوستان ایرانی هادانان و کردستان ناوی خو نشانداران نویسکار ابراهیم خلیل باران بالا روی گشتی جان کشان سر به داوکر ایرانی و داخواز رواستاندن کر باران دازانین کو درباره حجده گرتین سیاسی کرد وک حبیرا لطیفی زینب جلالیان شرک و معارفی سزای به داوکرنی هیه و سزای شرک و معارفی کو بسام نارزمین هاتبو رواستاندن لیدیسان کتیه روژوه هر وستا بانک جرایداری ایرانی هات کرن زخت و فشار خوب به سرگل کر بدن رواستاندن یان پویسا گرتی سرباز بین بردان یان جی سزای گرتیگه به سرده بین سپاندن جبرکو به دار وکرن دجی مرویتی و گراویجی نینه. هر وسا ماموسه ویژه محمود سولمزجی دیار کرده که نرازبونا مالبات معارفی نهاتی قبول کرن و مکتوب مالبات معارفیات خواندن و کتید بانگی جیهان و رخصه مافی مروون هاتبو کرن دجی بدریار به دار وکرنه بکو ناو هول دانان. داویا بیانامه دجی خونشان دازده گلیرا شنبری بلوسخان ایرانی دانین و بریار هات ورگرتن حیکو بریار به دار وکرنه تیر وستاندن هر روز شمی چالاکیین خوب بردوام بکن. چالاکیین راپرین سیویل کو به ودان کنن چارەسەری دموکراتیک نهال باکوری کردستان دست بکریه سینوری باکوری کردستان درباز کر و لهن ولاتین اروپای جی به مابسا پشتوانی کنه پرسا کرد چالاکیین ودان کنن چارەسەری هاتن دست بکرن. پشت نوروزا ایسال باکور کردستان چالاکیین با چارەسەرکردنا پرسا کرد به رنگی جدا هاتن برای وبرن او جی به ودان کنن چارەسەری دموکراتیک به پیشنگی پارتی آشتی و دموکراسی و کنگره جواکا دموکراتیک که نافلیکردن راپرین سیویل دوی چارچوبی داجی لتوایی باجارن باکور کردستان و چند باجارن ترکیه کنن چارەسەری هاتن ودان و گلی کرد به گرسهی پیشوازی لیکردن و برنگن جدا جدا دست به چالاکین خوا کرن مینا دیلان و گووندان و خواندن زمان کردی دناوا کنن چارەسەری دا و جارجی ودانا کنن چارەسەری سنورن باکور کردستان درباز کردن و درباسی ولاتین اروپای بون مین آلمانیا، قبرس، بریتانیا و فرانسا و چند ولاتین دن دوی چارچوبی داجی کردن لپایتخت بریتانیا دجین با آرمانجا پشتوانی کردن چالاکیا کنن چارەسەری دموکراتیک لباکور کردستان فدراسیون کومالای کردین بریتانیا و ناوندا جواکا کرد و مالا گل لباجار لندن پایتخت بریتانیا کنن چارەسەری دموکراتیک ودانو به بجداریا گل انگلیزیان دوسین کردان و کردستانیان کنن چارەسەری دموکراتیک هاتن پیشوازی کردن و چالاکی ده هیا 15 نیسان بدومه و تدا پرورده زمان زکماکی و سرباز بردان اگرتین سیاسی و راوستاندن اپراسیون لشکری و کم کردن بند هلبجارتنان هاتن خواستن لباجار کولون و باجار دورتموند و چند باجار دنیای آلمانیا جی وقت دستگدان کنن چارەسەری دموکراتیک کندور جی هاتن ودان و جالی کردستانیان هاتن پیشوازی کردن و همان دخوازی هاتن بلند کردن جالی کردن د چارچوبه چالاکین کل اروپای تیم برای برن لقبرس جی بناو کرد ستاتیو خود خوازن کنن چارەسەری هاتن ودان و بگوتن استران و گران دیلان چالاکی هاتن دست بکرن. د ایریشکت چهکداری ده له هولندا کوته ده 7 کس هاتن کشتن و نزی 11 کسین دنجی بریندار بون هلبسوان نویسکار کورد یا روجاوای کردستان ندیم یوسف جی دوی ایریشه ده جیانا خوش دستا. له هولندا گنجکی اوروپی 24 سالی تونگکی ایریشی سر ناوندک فروشتنی کر و گله بردان کسین در دور خوا گوته ده 7 کس هاتن کشتن و 11 کسین دنجی بریندار بون گوبرینا چند کسا جوان گرانه و جیانوان دمترسیه ده لی تشتی هری بالکش دوی ایریشه ده ولاتی یکی کرد جی دناف کشتیان ده بو و او جی هلبستوان و چالکوان کرد ندیم یوسف بو نویسکار و هلبستوان کرد ندیم یوسف گل جیانی دگریاو دا گو بکار به وکو مروفکی آزاد بردوام به دهوناندنا هلبسته به هر دو زمان کردی و عربی ده و بکار به وک چالکوانکی دبواری مافی مروفان دوری قریجی و سر ایشیا سیاست کار بکه بر خدا اروپا و ولات هولندا بجه بو لی دست قدر رش له هولندا ولات مافی مروفان ولات دموکراسی و آزادی جی دفجه برندا گنجکی هولندی 24 سالی گوتواهی خوشین جیانی دیت بو خوست بو کشتن و مرن جی ببینه وی گنجل باجار الفان آندراین
bi tivingekê êrişî ser navenda Rîderhof ya firoştinê kir û berê tivinga xwe da sînga çend kesên bêguneh goyek ji wan kesên got divê êrişê de hatiye kuştin, Kurdekî Rojavayê Kurdistanê ye, xelkê Efrîna rengîn e, ew jî helbestvanê Kurd Nedîm Yusuf e. Nedîm Yusuf di sala 1969 de li gundê Otmaniyê li devera Efrînê ya ser bi parêzgeha Helebê ji dayîk bûye û di sala 2005 de rastî êrişeke kuştinê hatibû, lê psaxî ji wê êrişê rizgar bibû. Lê nihal welatê Holanda dibe armanca êrişeka gencekî 24 salî. Padîşaha Holanda ev êriş şermezar kir, xemgîniya xwe anîzman û sersaxî ji malbatên kuştiyan rexwest. Ajans û kanalên ragihandina Holandî jî aşkere kirin got nav kuştiyan de kesekî xelkê Sûriya heye. Lê ew padîşah dê bi çi zimanî sersaxiyê ji malbata helbestvanê Kurd Nedîm Yusuf bixwaze golgundekî biçûkê parçeyê herî biçûkê welatekî parçe parçekirî li Kurdistanê li aliyê Rojava bi qêrîna zarokekî Kurd dest bi jiyanê kiriye û ji ber bargiraniya jiyana bindestiyê berê xwe da aliyê bironahî divê dunyayê de berê xwe da Ewropa da gob azadî jiyana xwe derbas bike lê qedera bextireş dev jê berneda û bi guleyên tivinga gencekî 24 salî helbestvanê me Nedîm Yusuf bêgo xatir ji jiyanê bixwaze ji nav me bar kir. Bel temaşavanên hêjan niha jî li ser xeta telefona me Hanîf Yusuf birayê helbestvanên nivîskarê Kurd Nedîm Yusuf di gel me de ye. Dem baş bekekî Hanîf? Dem baş. Destpêkê em bi navê televizyona xwe sersaxiyê ji we û malbat te were dixwazin û dixwazim bipirsim ev bûyer çawa qewmî ku birayê we têde jiyana xwe ji dest da. Kerem. Bele zor memnûn zor spas ji waro. Ev bûyer roja şemiyê pêr li nîv û li bajarê Elfên Anderayn li Holanda bû. Yekî kes nas nake çek vêra bû, reşaş vêra bû çû avêt xelkê li nav xelkê ew teqand û rehmetî Nedîm jî çûbû diçû postê karê xwe hebû tiştek bişanda ew ji li we bû di nav da li wî jî ket lê xist li wî xist ev tiştekî xedir bû ji wê da têda 6 kes di cida ew bûn rehmetî bûn û paşê ji wî jî li xwe xist û 16 jî birîn bûn û piştê ez dikarim bêjim te armanc siyasî der tişt li paş te nebûn ev hadisek ferdî bû yekî Holandî pêra bû heta nînakina jî teqat heye ji aliya polîsê Holanda da dixwazin zanibin çi xelfiyat yani çi tiş vê ew ê yani çima ev tişt di wê rûyê da bû û ji bo çi wî ew kir ev cirma û cerîmeta kir. Bele dixwazim vêya jî bipirsim yekê Nedîm Yusuf digel karê nivîsandin û helbestê karê siyasî jî dikir û di sala 2005 de li bajarê Efrînê rastî êrişekê hatibû. Gelo çima birayê we Nedîm Yusuf di bo armanca wê êrişê û çima zext û zora dewleta Sûriyê li ser wî hebû. Hûn dikarin li ser wê çi ji me re bêjin kerem ki? Bûyera 2005 em nizanim bi temamî kêwa kir. Nedîm her weha siyasetmedar bû û di serokatiya partî Kurd da bû û her ew weha helbestvan bû jî û karê medya jî dikir lê wek serokî siyasî jî dat nasîn û xelkê bi wê tonî jî nas dikir. Ew teqîn sala 2005 muhawela kuştina wî hewildana kuştina wî bikin ew bijê xelas bû birîn ket pir birîndar bû ew wî pişt ra hat Holanda bi alîkariya saziyê di mafên mirovan û Amnesty International Munazama Teafut Duweliyê ew mafê penaberiyê li Holanda stand û ev tişt jî divê ez ew bikim yani her wiha tim di nav karê siyasî da bû û tim jî welatperwerek bû û tim jî di karê xwe de yani ji bo welatperweriyê û siyaset û çandê
وتونی کار دکرد. باشه که حنیف گلک سپاس جبو بشتری و اجاره کردن ام بناوی توی روزنامه و کارمندین تلویزیون سرساقی جوا و مالبات توی دخوازن بمین دخیر خوشنده. بشو درخستنا بیاننامه هفتخالی یا تفگیر گورانه به فرمان وزیر پیشمرگه تانک و توپ سوقی نو باجار سلیمانی هاتن کرن و لهمبری بنکیا سرکیا تفگیر گورانه هاتن بجی کرن. لیبلی لبردیلا کو وزیر پیشمرگه دوی مجرده داخویانی که بده درونشنا دوی پارلمان کردستان ده به خوینا شهیدان سوند خوار کو تانک و توپ لهمبری بنکیا سرکیا تفگیر گورانه نهاتن بجی کرن. ئەمە وێنەی ئەو دەبابانەیە کە چەند ڕۆژێک دوای دەرکردنی بەیاننامە حەوخاڵەکەی بزوتنەوەی گۆڕان کە لە 29 کانونی دووەم دەری کرد کە تیایدا بزوتنەوەی گۆڕان داوای هەڵوەشانەوەی حکومەت و پەرلەمانی کرد. دوێنێش لە کاتی لێپرسینەوە لە وەزیری پێشمەرگە سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان داوای لە وەزیری پێشمەرگە کرد ڕوونکردنەوە بدا سەبارەت بە جێگیرتنی دەبابە بەرامبەر مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان لە گردی زەرگەتە لە سلێمانی. وەک چۆن لە بەرامبەر بەیاننامەکەی بزوتنەوەی گۆڕان کە لەبەر چاومە ئەمە دەبابەت دەجولاوە لە بەرامبەری ئەمە لە کاتێکە هێزێکە 25 کورسی هەیە مۆڵەتی هەیە و هێزی چەکداریشی نییە لەشکری چەک تا ناحەقیشی بەرامبەر بکرێت لە هەر پرۆسەیەک شەڕ هەڵجورسێنێ کە ئەمەیە مەترسی هێزەکانی سەر وەزارەتی پێشمەرگە. ئەمە خاڵێکیان خاڵێکی تر ئەوەیە کە من دەمەوێت تاکیدی لێ بکەمەوە بە چه حەقێک داوا لە بەبێ ڕووی قانونی هێز بجوولێنرێ بۆ ئەوەی پەلاماری گردی زەرگەتە بدرێەوە تەلەڤیزیۆنی کەێنەن دابخرێ بەبێ ئەوەی هیچ ڕێگایەکی یاسایی گیرابێتە بەر لە بەرامبەر ئەو دامەزراوە. لە وەڵامی پرسیارەکەی سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان وەزیری پێشمەرگە ڕای دەگەێنێت بە گۆڕی شەهیدان هیچ هێزێک بەرامبەر بارەگە هیچ حیزبوولایەنێک دانەنراوە ڕاشی دەگەێنێت ئەو تانکانە هێنراون بۆ ئوتێلی شاری جوان دەبابەنین بەڵکو ناقیلەی ئەشخاصە. من تاکیدتان بۆ ئەکەمەوە هیچ هێزێکی پێشمەرگە بەخۆی و بەچەکێوە بەرامبەر بە هیچ هێزێکی سیاسی بەرامبەر بە هیچ ڕێکخراوێ بەرامبەر بە هیچ حیزبێک بە هیچ بارەگایەک حرەکە و جوڵەی پێ نەکراوە وەڵڵا جاکێ بڕوانپیەکە پێم بکە لەکوێ دانرابێ چ چەکێکی پێبوو بێت چ هینێکی پێبوو بێ بەرامبەر مقڕی حیزبێک تەنزیمێک هێزێک دانەنراوە ئەم هێزە بڵێن تۆ بە خوێنی هەرچی شەهید هەیە جا ئەگەر لە بەردەمی و خەڵ گوێشی لە دەگمە بێ ئەگەر خوێنی شەهیدم بە درۆ خوارد بە معنای ئەوەیە ئەوسا هەرچی سفەت هەیە لە دەستیەدەم هیچ هێزێکی پێشمەرگە ئەوەی ئەڵێن دەبابەیە وەڵڵا دەبابە نییە ناقیلەی ئەشخاصە. ئەو وتانەی وەزیری پێشمەرگە لە کاتێکدایە کە پێشتر لە چاو پێکەوتنێکی ڕۆژنامەی هاوڵاتیدا لە بەرواری 22 ژمارە 1970 بڵاوکراوەتەوە وەزیری پێشمەرگە لە بەرامبەر جوڵاندنی هێز بەرامبەر بارەگای بزوتنەوەی گۆڕان ڕایگەیاندووە بزوتنەوەی گۆڕان نیازی هەبووە پەلاماری بانکەکان و بارەگای حیزبی و شوێنە گشتەکان بدەن بۆیە هێز خرا حاڵەتی ئامادەباشیەوە. هونەر جەمالکەیەنێن خوندکارین زانیگه باجار شامی لدیجی سروکومار سوریه بشار اسد چالاکی که پروتستوی لدارخستن. لگور آژانس روی ترزه خوندکارین زانیگه باجار شامی لدیجی سروکومار سوریه بشار اسد چالاکی که پروتستوی لدارخستن. لزانیگه شامی به صدان خوندکارین زانیگه لدیجی سروکومار سوریه بشار اسد چالاکی لدارخستن. همان چافکانی تکستی که کو خوندکار جویان و دروشمن لدیجی رژیم سوریه قیریانه هر وقت خوندکاره که آلیگیره اپوزیسیون دیار کریه کو خوندکارک جالی پلیسان و هاتیه کشتن و بانگ لحکومت اسرجی کرد کو دیو جزل مستمکاری لهمبری گل و خونیشاندارن برده و گوه بده داخوازن خونیشاندارن. تابی برفرابونا خونیشاندان نارازبنی لسوریه شوا بهوری لباجار دیرا زوره عشیرتا بقاره خونیشاندانک لجی دسلاتا سوریه لدارخست و داخوازه هلوشاندن حکومت سوریه کرد. لگور مالپرین نوچیان تابی زیدبونا خونیشاندان لجی دسلاتا سوریه شوا رابوری لباجار دیرا زوره ددما بناکرنا جنازه شهید سیمین یه خونیشاندانان ده عشیره بقاره خونیشاندانک لدیجی دسلات سوریه لدارخست و داخواز هلوشاندن حکومت سوریه کرد. سرو عشیر بقاره شیخ نواف البشیر
به تندی کریارین کشنا خونیشانداران شرمزار کرد و تکیل سرویه که کرد که اوه تکوشین خو دجی دستلات سوریه دجوارتر بکن هجای گوتنیه که سرو عشیره بقاره شیخ نواف البشیر ده همان دمیده سرکرده هفبندی داخویانی شامیه و اف عشیل ولاتن کنداویجی بلاویه. تماشاوان هجا ام هاتن داویا و گشتن وچم من دخیل خوشیانده.